quieres. Aquí abajo va a estar bastante, ahora vas a estar en el medio. Estoy abajo, aquí. César, cuidado. Gracias. Gracias. Venga, Brian, ánimo. Cuidado, Baden, ¿eh? Venga, Vale, vale, se riesgo. ese regate. Venga, John, venga. Venga, John. Venga, John, venga. ¡Oye, más tope! Venga, Gurru, venga. Venga, Gurru. Venga, ya. Venga. Venga, al fondo.
Venga. Venga, polliqui, ánimo. Venga, vamos a ver, ponte. Horatu, lehen postetan zein izan diren, lehen da bizi, Luis Mani Urizar Binagonatik etorri zaiguna izan dugu ordu bete 7 minutu eta 38 segundurekin. Bigarren, Zubietatik iritsi zaigun Endika Gartzia, ordu bete 8 minutu eta 25 segundurekin. Eta hirugarren Jon Erguin, Beasendik etorri zaiguna Egia Zabalguzia baitzen, ordu bete 9 minutu eta 27 segundu Jon Erguinentzat. Seguir. Sí, podéis seguir ahora tranquilamente. Eta badirudi sari banaketa puntual 6etan hasiko dala. Arangoena, hau ere, lasterketa amaituta. Paulo Anton, 39 zenbaki duna. Jasoan lepo berdinean entrega bat dela, eskatzen. Eta hementxe bigarren emakumazkoen miren ezeiza zenbakiarekin. Hementxe esan bezala nagoa eta trigoiren izenean edo trigoiko ordezkari bezala Luis Marini, auto txapela eta trofea ematen. Bigarren Endika Gartzia eta hirugarrenari laurden aurriz Jon Erguinen.